Cette tanwin c'est-à-dire double fatha, double kasra, double bam. Dia bin yango man pousse at-tanwin. Così la pensi? Così la pensi? Ahkam nun sakin wa tanwin hala qad hadi. Ahkam nun sakin wa tanwin yarina qad hadi. Ini kok mani? Jadi nak kaki fason, oh tu iko utiliser. Nun sakin na dekling na bisu tu kan dekling wani. Jadi nak kaki fason, oh tu iko utiliser. C'est long, merci. Jadi nak kaki fason, oh iko utiliser. Nun sakin c'est long, merci. Agora kaki kwansi, agora kaki fason, oh iko utiliser. Oh vai se jacair. Kama usala deki wani nengo kope tanwi logi bolbo kanda nun sakin aina kake regle nengo kope tanwi komani kala nun sakin aina kake regle na tanwi lokola. Quoi? Qu'est-ce que c'est beau, maman? Nah, dengan apa? Kami. Kita ini nak pusing, nun sakin kata kami bahawa nak pakai lain. Jadi bosok. Tapi yang nak kira oh, al-izharu, al-izharu, al-izharu. Ada bosok al-izharu. Nehat leh ya ibu. Lagi sih, boleh nak simplifikasi nama sima. Al-izharu, al-izharu. Hamzatul wasl, lam ta'rif, hamzatul qata', lam isbaq, aceh, sakin, ha, aceh ambo, fathah, aceh aliful madiyah, akhirnya semua aceh ro, aceh dhamma, al-izharu. Hamzatul wasl, lam ta'rif, hamzatul qata', wa sakin, ha, fathah, aliful madiyah, na suka wase ra'u dhamma. Yami bale, hak yami bale. Yani gua tu kompan kan? Kompan ada gosok. Kompan ada gosok. Ada kompan. Kompan ada jangan kompan ni golu. Ini pasti dia. Kompan. Ada gosok ni yang mau izhar. Ada izhar. Kita kalau nanti meso, na la meso. Izhar, al-izhar. Kompan. Okay. Al-izhar itu bermakna hamzatul wasl lam ta'rif. Lo comprende? Hamzatul qata' wa sakin, ha fathah,
demandé